иқдоми шоиста аз мағозаи молҳои техникии беҳтарин минбаъд ҳамаи молу маҳсулоти техникаи маиширо ки босифатанд метавонед бо нархи дастрас аз мағозаи беҳтарин харидорӣ кунед. маҳсулотро мағоза аз ширкатҳои бонуфузи кишварҳои Русия, Туркия, Дубай, Итолиёву Чину Ӯзбекистон дастрас намудааст ва кафолати 3 сола дорад. шумо метавонед техникаи маишии дилхоҳатонро ба тарзи кредитӣ бо фоизҳои пасттарин низ харидорӣ кунед. дар мағоза QR-кодҳои бонкӣ амал мекунад. Суроға, шаҳри Хуҷанд, кӯчаи Исмоили Сомонӣ 46. Телефон барои маълумот 92 730 77 70. ҳамдиёрони арҷманд салом. барномаи милитсия ҳомии ҷомеъ аст ки тавассути муассисаи давлатии телевизиони Сафина манзуратон мегардад. ин лаҳза ҷузъиёти баъзе аз ҷиноятҳо ва дигар ҳуқуқвайронкуниҳоро ки дар миқёси кишвар милитсия бо фаъолияти оперативӣ ҷустуҷӯӣ ва тафтишоти криминалистӣ ошкор намудааст пешниҳоди шумо менамоем. дар студия эҳсон абдуллозода. агар ақли солим инсонро раҳнамо бошад, роҳи ҳалли масъала бе анҷом додани ваҳшоният ё содир намудани ҷиноят дар дилхоҳ ҳолат мавҷуд аст. сокини 36-солаи шаҳри Турсунзода бинобар муноқиша бо ҳамсараш бо як бераҳмии махсус оро ба ҳалокат расонида бо содир намудани ҷинояти махсусан вазнин сарнавишти худро довдор намуд. айни ҳол аз рӯи ин ҳодиса бо моддаи 104 кодекси ҷинояти ҷумҳурии Тоҷикистон парвандаи ҷиноятӣ оғоз карда шудааст. муносибатҳои оилавиро саҳлу сода пиндоштан ва ҷои сабру таҳаммул хашму ғазабро интихоб намудан аксар вақт ба ҷинояти вазнин ва махсусан вазнин анҷомида таъсири манфии он ба ҷомеа низ асар мегузорад. шаҳрванд Афғонов Зоирҷон Музаффарович соли таваллудаш 1988 сокини шаҳри Турсунзода ки бо шаҳрванд Музаффарова Муниса соли таваллудаш 1994 сокини шаҳри Турсунзода тариқи дини оила барпо намуда тӯли зиндагонии якҷояш соҳиби 5 фарзанд гаштанд. ниҳоят дар пай муноқишаҳои пайҳам ва якдигарнофаҳмӣ санаи 15 майи соли 2024 дар манзили истиқоматиаш аз ҳиссиёти рашк ва нобоварӣ ҳамсараш Музаффарова Мунисаро бо истифода аз кор зиёда аз 10 маротиба ба узвҳои ҳаётан муҳимаш зада бо як бераҳмии махсус ба ҳалокат расонидааст. гарчанде рӯзи содир гардани ҷиноят раиси маҳалла ва дигар ҳамсояҳо дар ҳавли гумонбар қарор доштанд, Афғонов Зоирҷон барои қасди ҷиноятиашро анҷом додан бо корди хоҷагидорӣ мусаллаҳ гардида дари даромадгоҳи манзили истиқоматиро аз дохил маҳкам кардааст ва ҷинояти махсусан вазнинро содир намудааст. аз рӯи нишондоди гумонбар суханҳои қабеҳ ва хиёнаткории ҳамсараш ӯро ба ғазаб оварда боиси он гардидааст ки ҷинояти одамкуширо содир намояд. вале қайд кардан зарур аст ки ҳеҷ кас ҳақ надорад нафари дигареро аз ҳаёт ин неъмати бебозгашт маҳрум намояд. гумонбар метавонист на ба роҳи ҷиноят балки бо роҳи қонунӣ нофаҳмии оилавиро ҳал намояд. اینجا کورچه مونده اگه هم خیلی گرفتم زد کورچه گرفتی در کجا بود اون مامنده و این همینجا دبته همینجا در مناقشتون همینجا شی همینجا چسب اینا کورچه من فرض کنم که همین کورچه یکم کورچه تون در کجا زدین هم خیلی این روش استبه هم خیلی زده خیلی دارم پاری همینجا کوچه خیلی دستی من برید باری ما کی بیدار رفته خیلی رفتیم و پیش زدم جا موند باش افتادم خیلی گرفتم موندوش در بالای پام خیلی در زمین موندوش برآمدم کوچه رو لام بیرون پرت. ҳамин тариқ барои кирдори содиркардаи Афғонов Зоир Музаффарович бо дастрасии моддаи 104 кодекси ҷиноятии ҷумҳурии Тоҷикистон яъне одамкушӣ парвандаи ҷиноятӣ оғоз гардид дар пешбурди тафтишот қарор дорад. муомилоти ғайриқонунӣ воситаи нашадор яке аз шаклҳои ҷинояткорӣ ва пурхавфтарин амал барои ҳаёти зиндагии солим ба шумор рафта ба саломатӣ ва шароити иқтисодиву иҷтимоии мардум таҳдид мекунад. инчунин паҳлӯҳои дигари зарору зиёни ин бори марговар ниҳоят зиёд буда ба ҳар куҷо ки бирасад маргу маҳбас ҳам қадами он мебошад. як гурӯҳ шаҳрвандон ки дар паҳну фурӯши воситаи нашадор даст доштанд аз ҷониби кормандони шӯъбаи вазорати корҳои дохилии ноҳияи ховалинг боздошт гардиданд. инҳо Исломов Шералӣ сол таваллудаш 1969 истиқоматкунандаи ҷамоати деҳоти Шугунови ноҳияи ховалинг, Қурбонов Ҷумахон сол таваллудаш 1998 ва Исроилов Ҳасан сол таваллудаш 1994 сокинони шаҳри Кӯлоб мебошанд ки бо ин ҷурм боздошт гардиданд. таври мақомоти оперативию тафтишотӣ иттилоъ медиҳад гумонбарон бо маслиҳати пешакӣ ба муомилоти ғайриқонунӣ воситаи нашадор даст заданд. ҳаракатҳои ҷиноятӣ дар ҳудуди шаҳри Кӯлоб ва ноҳияи ховалинг сурат гирифтааст ва ҳар кадоме вазифаи муайянеро иҷро менамуд. масалан хонаи истиқоматии гумонбаршуда Исломов Шералӣ воқеъ дар деҳаи дараи Девлохи ҷамоати деҳоти Шугунов ҳамчун ҷои нигоҳдорӣ
کارکرد و بند و بست مواد مخدر و بعداً با معاملات برآوردن استفاده میشد. مورد به ذکر است که قربانوف جمعخان و اسرائیلوف حسن همچون تامین کننده این باری مرگاور به شمار می روند. در مجموع نزدیک به 1 کیلوگرم وسطه نشادور نوی حشیش و کوکنار از گمانبران دریافت و مصادره گردیده است. کارکردی درست اخبارات اپراتیوی و کارمندان شعبه وزارت کارهای داخلی در ناحیه خاولینگ امکان داد که به حرکت‌های نشه‌جلوبان نقطه گذارند. گمانبران دستگیر و از روی این حادثه با ماده 200 قسم 3 کدکس جنایتی جمهوری تاجیکستان پرونده جنایتی آغاز کرده شده است. کردارهای بداخلاقانه و دیگر حرکت‌های خصوصیت شهوانی داشته با سوء استفاده از حسیات و باوری دینی جنایت است که شعبه وزارت کارهای داخلی در ناحیه سینا چند روز قبل در کردار شخصی روزگار دیده ساکن 67 ساله ناحیه نورآباد آشکار نمودند. گمانبر شده با بهانه داغخوانی و جنبراری به این حرکت‌های شرم‌آور دست زده است. شرح بیشتر در گزارش نوبتی. با استفاده از باوری دینی زنان و دختران ناتوان و دچار مشکلی گردیده با بهانه دعاخوانی به ناموس و عفت و پاکدامنی آنها دست درازی کردن نشانه نوجوانمردی به ایمانی و به وجدانی است، ولی متاسفانه در جامعه نفرانی هستند که برایشان هیچ یک مقدسات وجود نداشته دین و مذهب، رسم و آیین، جوانمردی و ننگ ناموس خویش را برای عشرت لحظه‌ای برباد داده و فریفته نفسی سرکش گردیدند و برای رسیدن به هدف غرضناک خویش خود را ملا و دعاخوان و اهل تقوا وانمود می نمایند. همچون گمانبر در صادر نمودن جنایتی در ماده 142 کدکس جنایتی جمهوری تاجیکستان پیش بینی گردیده علاقه جنسی، دیگر حرکت‌های خصوصیت شهوانی داشته یا حرکت‌های بداخلاقانه با سوء استفاده از حسیات و باوری دینی، شهروند آدینیو نرزالله سال تولدش 1957 ساکن دهه لنگر ناحیه نورآباد موقتا استقامت کننده ناحیه رودکی، اویله‌دار صاحب 5 فرزند و 13 نبیره که با دعاخوانی به طبابت و جنبراری مشغول است دستگیر گردید. من معلومات دینی رو در پیش بابا و بیبیم کم خوندم. بعد یعنی به دعاخوانی من مشغول شدم. بعضی ها میگن که مثال میگه من خونو میبره، مثال من شاید خون میترسم. خیلی آدم را من کمتر دعا میخوام. من حاجی میباشم سال 2024 خانه خدا را زیارت کردم، حج عمره را کردم. قید کردن ضرور است که هفته قبل به شعبه وزارت کارهای داخلی در ناحیه سینا یک نفر شهروند با همسرش با عریضه در آن خصوص مراجعه نمودند که برای دعاخوانی به منزل استقامتیشان آدینیو نرزالله را دعوت کردند. نام برده با بهانه دعاخوانی و طبابت و با استفاده از فرصتی برای خودش مناسب نسبت همسری او کردارهای بداخلاقانه را روا دیده است. روز شنبه آوردمش خوانده که قبول من گفت که یا قنده یا چوی نه نمیوری گفت بخوریم تشنه گفت من چوی دمکنی رفتم که زن مقابله خیلی یا 2 بار مچه کردگیه با ملیسه ده من خبر دادم. در خونه خودم آمد ساعت چی مونده خیلی 2 بار مچه کم کرد 3 بار شروع کرد. چی کاری کردنی بود که من فیرادش کردم و شوخی کردم. بعضی ها میمدن من دعاش میخوندم و عربکش با اومد قطعی زنش و من دعاش خوندم در پیش همین شیطان با مردی پرزو وسوسه کرد. من با عضوهای همون زنک کم قپیدم. شهرش دبیرم بود. با دایر نمودن یک قطار چهارمنی اپراتیوی جستجوی معین کرده شد که آدینیو نرزالله خود را همچون ملای جنبرار میان مردمی بیسواد و خرافات پرست معرفی نموده با استفاده از دین مبین اسلام همچون نقاب در منزل زیستی خود و منزل‌های خود کار افتادگان با راه مکر و فریب دعاخوانی و جنبراری و بختکشایی کرده مبلغی پولی به دست آورده نسبت زنان کار افتاده کردارهای بداخلاقانه انجام میداده است. نوارهایی که پیش نظر بیننده قرار دارد دلیل‌های رد نشونده هستند که بداخلاقی آدینیو نرزالله را اثبات میکنند. نفر دوم جبردیده‌ای که شکایت از درد پای داشت و برای دعاخوانی به نزد آدینیو نرزالله آمد گمانبر اول او را در منزل استقامتی خود دعا خوانده سپس به او پیشنهاد نموده است که در منزل زیستی خود جبریده باز او را باید دعاخوانی نماید. روزی دیگر به منزل زیستی جبریده رفته با استفاده از باوری دینی با راه مکر و فریب نسبت او کردارهای بداخلاقانه صادر کرده است. من یکم روز رفتم اول من وای کرد
گفتن که پگا بیا. رفتم پگایش رفتم گفت که خونت بر من گفت میخونم دم نفسم سوزای دم میکنم سوز میشی دست روزی کرده طرفی من همه جمع قپید بولم برومد میگه طاقت کن بعد در آخر دید که نمیشه در محکم کرده گفتم میبرم که بیا نکاحت کنم گیرمد میگه بعد در یک پیولاش چیزی کرده که دوده گفته که امین آخر گفته که شفا میوی گفتم که جا داری چه در خونت بخونم گفت که ها جا دارم بعد نمره تلفن شد گرفتم شیطان مردی با سیم وسوسه کرد من مثال پیشای برشد اسمال کردم از روی نشاندادی بازداشت شده او معلومات دینی و جمعیتی نداشته در نزد بابایش همگی چند سوره قرآن کریم را حفظ نموده آن را همچون منبع پیشبرد روزگار و کردارهای نفسانی و شهوانی قرار داده است. سوال دینی ندارم همین آدما میان پیش من برای دعا خوندن یتش میگه پرچاندن یتش میگه خواب میبره یتش میگه مقصد شوگه میزنم در خواب همیاره من کم کم دعا میخونم قدرتی ندارم و یا شفا بتم یگان سون بیام که روزگار ما پیش برم. اوید با حالتهای جای داشته نسبت آدینیو نرزالله پرونده جنایتی بازگردیده در پیشبردی تفتیشات قرار دارد. در نتیجه دور نمودن کارکارت اپراتیوی از جانب کارمندان شعبه مبارزه بر ضد جنایت متشکل وزارت کارهای داخلی در گروه نوعی حصار یک دلیل پهن مواد پورنوگرافی آشکار و 3 نفر گمانبر جنایت بر مقابل اخلاق بازداشت کرده شدند. شرح این جنایت در گزارش نوبتی. آماده کردن و پهن موادهای پورنوگرافی که بر روح و روان انسان تأثیر زیست داشته باعث کاسته گردیدن اخلاق نسل نورس می‌گردد. برای این کردار طبق کدکس جنایتی جمهوری تاجیکستان جوابگری جنایتی پیش بینی شده است. در نتیجه دور نمودن چارگونه اپراتیوی جستجویی از جانب کارمندان شعبه منطقوی مبارزه ضد جنایت‌های متشکل وزارت کارهای داخلی در گروه نوعی حصار چنین یک دلیل آشکار و 3 نفر گمانبر جنایت بر مقابل اخلاق بازداشت کرده شدند. اینها ریزوی و محمد رجب نظیر خوجایویچ سال تولدش 1981 ساکن کوچه باربد شهر ترسونزاده همراه جمعه نظر محمد امینویچ سال تولدش 1986 ساکن دهه راه نو ناحیه شهر نو و اوچیلدیو اکابیر خوجا رمضانویچ سال تولدش 2002 ساکن دهه دوستی شهر ترسونزاده می باشند. قید کردن ضرور است که ریزوی محمد رجب که تعلیمات غیر قانونی دینی را هنگام خردسالیش در نزد همسایه‌شان گرفته است و پیش برای برانگیختن کینه و عداوت دینی سود شده است با همسلکانش در شبکه‌های اجتماعی اینترنتی از جمله در شبکه اینترنتی ادناکلاسنیکی با نام‌های مستعار صحیفه باز کرده به ثبت و پهن کردن نوارهای خصوصیت شهوانی داشته و پورنوگرافی مشغول گردیدند. وابسته به حالتهای جای داشته نسبت نامبردگان پرونده جنایتی با دسترسی ماده 241 کدکس جنایتی جمهوری تاجیکستان آغاز گردیده در پیشبردی تفتیشات قرار دارد. وابسته به مردم فریبی، سحرگران و جادوگران و کردارهای دروغین آنها همروزه معلومات و گزارش‌ها و پیشنهادی جامعه نماییم هم ولی به نظر می‌رسد که از زودباوری شهروندان هنوز هم این قشر آسیب رسان جامعه استفاده برده برای سحر و جادو یعنی فالبینی درآمد مفید به دست آورده با همین وسیله زندگی خویش را پیش میبرند. این نوع بعد از بازداشت سحرگری معلومات میدهیم که با باوری مراجعت کنندگان در آمده با دسترس نمودن سیر و اسرار آنها دست به تمجوی و قلابی زده است. سیراجدین شکوری در این خصوص گزارش تهیه نموده است. چنان شهروندان به خوبی آگاهند چندست از جانب کارمندان مقامات میلیسیا با مقصد از جامعه ریشه‌کن نمودن عملهای فالبینی و جادوگری رید و عملیات‌های سنجشی گذرانده شده شماره زیادی فالبینان دستگیر کرده شدند. مقصد از دستگیر و به جوابگری جلب نمودن فالبینان دور ساختن جامعه از عملهای خرافاتی و خلاصی از دام مکر و فریب این طایفه مفتخوران میباشد. کارمندان ریاست وزارت کارهای داخلی در شهر دوشنبه در نتیجه گذراندن یک قطار چاره‌بینی‌های اپراتیوی جستجویی و سنجش عریضه شکایتی یک نفر ساکن پایتخت همچون گمانبر در صادر نمودن جنایت قلابی شهروند نظرова رعنا نظیروونا سال تولدش 1985 استقامت کننده شهر دوشنبه کوچه نعمت قره‌باев را دستگیر نمودند.
зимни санҷиш муайян карда шуд ки номбурда муддатест бо роҳи фолбиниву ҷодугарӣ ба боварии шаҳрвандон даромада сирру маълумоти шахсии онҳоро ҷамъоварӣ намуда бо роҳи таҳдиду бадномсозӣ маблағҳои калони пулии шаҳрвандонро аз они худ мекардааст. мутаассифона шаҳрвандони зудбовару камдониш бо мақсади бахткушоӣ кушоиши касбу кор ва гармиву хунукӣ ба Назарова Раъно ки худ ягон маълумоти тиббию динӣ надошта муддати тӯлонист аз бемории равонӣ ранҷ мебарад муроҷиат намуда аз ӯ дармони дард меҷӯянд. аз ҷумла як нафар сокини шаҳри Душанбе барои табобат намудани фарзандаш ба ӯ муроҷиат намуда оқибат аз ҳилаву маккории Назарова Раъно зарари калони пулӣ дидаанд. духтарчама саломатиш нағз набуд, пешиш бурдем, гуфт ки ман саломатиша нағз мекунам, табобатиш мекунам. баъд маҷбур мекард ки пул мебиёрӣ, тилло мебиёрӣ, фиреб мекард. духтарчам саломатиш нағз нест, дар банк пасандоз мондагӣ буд падараш, вай пасандоза мефаҳма ки карта дора, ба фанд фиреб духтарчама фиреб када бурда ай банк пулоша снимат мекунад. мо ба шаҳрвандон муроҷиат мекунем ки ба ин хели ҷодугарро бовар накунанд, ино ҳамаш фанду фиреб мекунанд, пулу мола мегиранд, фиреб када ҳичи ай дастшон намебиёяд. зимни санҷиш муайян карда шуд ки дастгир шудан Назарова Раъно бо ҳамроҳии писари ноболиғаш аз моҳи январи соли ҷорӣ ба боварии ҷавондухтари ин сокини шаҳри Душанбе даромада доир ба муносибатҳои шахсии ӯ маълумотҳои беобрӯкунанда ҷамъоварӣ намуданд. дар натиҷа аз рӯи маслиҳати пешакӣ бо роҳи истифодаи боварӣ ва таҳдиди ифшои маълумотҳои шахсӣ аз ҳолати оҷизии ҷабрдида истифода бурда дар ду марҳила аз номбурда дар маҷмӯъ беш аз 150 000 сомониро ки ҳамчун пасандоз дар корти бонкиаш нигоҳ медошт ба даст оварда ба манфиати шахсиашон истифода карданд. номбурдагон инчунин ҳамроҳи писари ноболиғаш аз ҷабрдида як миқдор ҷавоҳирот низ тасарруф карданд ки ҳамчун далели шайъӣ дарёфту мусодира карда шуданд. муддати 7 сол мешавад ки ба ҳамин фолбинӣ сару кор дорам. асос худам 18-19 сол зиёд шуд ки касали рӯҳиям. ҳамин зана қатъи мо дар берун шинос шудем. зана гуфт ки ман духтарчамам хе касалай гуфт. ман гуфтам биёре хона, ман мебинам ай дастам чизи меомадагия, ман табобатша мекунам. гарчанде ки ай дасти ман худам табобат наомад ки ман худам личени кунам. ҳамин духтарча личени хича ба гардан гирифтам. мақсад хай ҳами каси ки чанд сими медодам, ма ҳами як қайтарма мекардам, ячи гарчанде ки худам 3 сура медонам. алҳам, қулҳуваллоҳ, оятал курси айрӯи дафтар метонам хонда. он дар мибайн фаҳмидем бо писарчаам ки ҳамин духтарча дар карташ пули калон дорад. бо роҳи тарсу ваҳм мо ин духтарро гуфтем ки мерем мақсад пулота мегирим, ода метии. мо рафтем якум бор 150 000 сниматка бирим бора бо ҳамроҳи писарчаам рафта 10 000 сомони дига снимат кардагӣ бо беғарзаин як зиреҳбанд додагӣ, гарданбанд додагӣ, як гӯшбор духтарчаш бачам додагӣ. айни замон гумбаршаванда Назарова Раъно дар ҳабси пешакӣ қарор дошта нисбаташ тибқи талаботи моддаи 247 кодекси ҷиноятии ҷумҳурии Тоҷикистон парвандаи ҷиноятӣ оғоз карда шуда мавриди тафтишоти пешакӣ қарор дорад. нисбати ташкилкунандаи қиморбозии кӯчагӣ ғовайронкунанда сокини 41-солаи шаҳри Хуҷанд барои итоат накардан ба талаботи қонунии кормандони милитсия ҷиҳати дар ҷойҳои муқаррарнашуда бо истифода аз қарта ва ҷалби одамон ташкил намудани бозии гӯё бурноки пулакӣ ки дар фарҳанги ҳуқуқӣ қиморбозӣ унвон дорад бо дастрасии талаботи моддаи 470 кодекси ғовайронкунии маъмурии ҷумҳурии Тоҷикистон мавод тартиб дода шуда бо қарори суд ба ном бурда ҷазо дар намуди ҳабси маъмурӣ татбиқ карда шуд. дар шабакаҳои интернетӣ пайдо шудани навори видеоӣ аз лаҳзаи ҳамин гуна бозӣ ки аз тарафи ғовайронкунанда Умед Ахмедов идора мешуд сабаб гардид ки милитсия аз таъсиррасонии ҳуқуқӣ кор гирад. аз ин пеш кормандони милитсия шумо ба ягон таъсиррасонӣ нисбат ба протокол тартиб дода огоҳ кардан ки ин бозиро ташкил накунед. барои чӣ итоат накардед ба талаботи кормандони милитсия?
8 ماه گذشته بود یک برنده با خوبی نگفتم نشد. қаблан низ ахмедов ва ҳамаслакони ӯ ба ҷавобгарии маъмурӣ ҷалб карда шуда бошанд ҳам ба даст овардани даромади муфт аз ҳисоби гумроҳсозию мардумфиребӣ нагзоштааст ки кирдори ба ҷомеа хавфнокро хотима диҳанд ва ба корҳои ба ҷомеа манфиатнок машғул гарданд. одати ба ҷомеа зарароварро такрор ва ташкили давраи қиморбозӣ нишонаи рӯшани пешбурди зиндагии носолим аст. бо қарори суди шаҳри хуҷанд нисбати ҳуқуқвайронкунанда ахмедов умед мирзонасимович ҷазо дар намуди ҳабси маъмурӣ ба муҳлати 10 шабона рӯз таъин гардид. аз қабули қонуни ҷумҳурии тоҷикистон дар бораи танзими анъана ва ҷашну маросимҳо дар ҷумҳурии тоҷикистон 17 сол сипарӣ шуда бошад ҳам ҳанӯз камбудиҳо ва риоя накардани талаботҳои он ҷой дорад. маросиму маъракаҳо бо хароҷоту масрафҳои зиёдатӣ исрофкориҳои бемантиқро касоне баргузор менамоянд ки хислати худнамоӣ доранд. оиди вайрон кардани меъёрҳои қонунии мазкур ҳамкоронамон гузориш таҳия намуданд. дар ҳудуди шаҳри хуҷанд санчи ахбороти оперативии кормандони шӯъбаи кофтукови ҷиноятии раёсати вазорати корҳои дохилии вилояти суғд боз ҳолатҳои нодида гирифтани талаботҳои қонуни ҷумҳурии тоҷикистон дар бораи танзими анъана ва ҷашну маросимҳоро аз ҷониби ду шаҳрванд ошкор сохт. милитсия муайян намуд ки шаҳрванд қосимова нигора файзуллоевна истиқоматкунандаи шаҳри хуҷанд 10-солагии зодрӯзи фарзанди ноболиғашро дар тарабхонаи жасмин воқеъ дар маҳаллаи 31-уми шаҳри хуҷанд бо тантана бо иштироки 14 нафар меҳмон таҷлил кардааст. амали ҳуқуқвайронкунанда хилофи моддаи 8 қонуни танзим мебошад ки паёмади он ҷалб гардидан ба ҷавобгарии маъмурӣ бо моддаи 481 кодекси ҳуқуқвайронкунии маъмурӣ гардид. ҳамчунин маъмурияти тарабхона барои қабули фармоиш ва фароҳам овардани шароити таҷлили шабнишинӣ ва нодида гирифтани талаботҳои қонуни миллӣ ба ҷавобгарии маъмурӣ ҷалб карда шуд, зеро фаъолияти соҳибкорӣ низ бояд дар чорчӯбаи қонун амалӣ шавад. сокини дигари шаҳри хуҷанд юсупов нурулло неъматович дар ҳавли истиқоматиаш воқеъ дар кӯчаи орифов 63-юмин солгарди мавлуди падарашро бо ташкили маъракаи пурхарҷ ва иштироки зиёда аз 40 нафар меҳмон гузаронидааст. дар ин ҳолат низ рафтори ҳуқуқвайронкунанда хусусияти зиёдаравию худнамоӣ дорад. вагарна талаботи қонунро риоя кардан имконият медиҳад ки буҷаи оила зарар набинад. ҳар як ронанда хуб медонад ки наандешидани чораи бехатарӣ ҳангоми идораи воситаи нақлиёт ба ҳодисаҳои ноқушрои нақлиётӣ меанҷумад, вале дидаву дониста ба қонуншиканӣ роҳ медиҳанд. дар ин қисмати барнома вобаста ба 3 садамаи нақлиётӣ бо оқибати марг маълумот медиҳем ки дар ҳудуди шаҳру ноҳияи вилояти суғд ба вуқӯъ пайваста муҷиби марги инсонҳо гардидааст. роҳ додан ба қоидавайронкуниҳои дағал боиси рух додани садама дар баъзан маврид бо оқибати вазнин мегардад. ҳалокати аз 2 зиёда одамон ё бардоштани ҷароҳатҳои вазнини ҷисмонӣ дар натиҷаи ҳодисаҳои роҳнақлиётӣ нишонаи ҳамин гуна қоидаи ситезиҳост. масалан, санаи 25 апрели соли равон тахминан соатҳои 14:30 ронандаи воситаи нақлиёти тамғаи Opel Astra аломати қайди давлатиаш TG 0788 BA02 ойбекзода Отаҷон Ойбек соли таваллудаш 2000 истиқоматкунандаи ҷамоати деҳоти Сомонёни ноҳияи Ҷаббор Расулов ҳангоми ҳаракат дар километри 291 шоҳрои Душанбе Хуҷандчаноқ ҳудуди ноҳияи Бобоҷон Ғафуров аз уҳдаи идораи воситаи нақлиёт набаромада ба самти муқобили роҳ баромада ба автомошинаи тамғаи Деолабо рақами давлатиаш TG 2224 таҳти идораи ронанда Азимов Азизҷон Юнусович соли таваллудаш 1987 сокини ҷамоати деҳоти Тағояки ноҳияи Спитамен хурдааст. дар натиҷа ҳар ду ронанда аз ҷароҳатҳои вазнини ҷисмонӣ бардоштаашон дар ҷои ҳодиса ба ҳалокат расида, мусофири автомошинаи Дев марди 40 сола истиқоматкунандаи ноҳияи Спитамен ҷароҳати ҷисмонӣ бардошта ба беморхона бистарӣ гаштааст. ё ин ки санаи 12 май тахминан соатҳои 20 дар километри 45 роҳи нақлиётгарди деҳмои Конибодом ҳудуди деҳаи ҷаҳонзеби шаҳри Конибодом бархурди 3 воситаи нақлиёт фоҷиавӣ анҷомид. ронандаи автомошинаи тамғаи Toyota Avensus Авезматов Ҳасан Раҳматович соли таваллудаш 1984 истиқоматкунандаи шаҳри Исфара ҳангоми сабқат намудан ба воситаи нақлиёти тамғаи Хондаи Саната таҳти идораи ронанда Зоир Қобилов мувозинати идоракуниро гум карда бехатарии ҳаракати роҳро таъмин карда натавониста дар хатти муқобили самти ҳаракат ба автомошинаи тамғаи Lexus бармехӯрад. расиш ё бархурди 3 воситаи нақлиёт боиси ба ҳалокат расидани 4 нафар дар ҷои ҳодиса гардид. ронандаи сабукрави Toyota Avensus Ҳасан Авезматови 40 сола, мусофирони ҳамин нақлиёт занҳои 54 ва 47 сола сокинони
сокини шаҳри Исфара ва мусофири воситаи нақлиёти тамғаи Lexus марди 38 сола сокини шаҳри Бустон аз бардошти ҷароҳатҳои ҷисмонӣ ба ҳаёту саломатии хавфнок ба ҳалокат расиданд ва боз 2 нафар ба саломатиашон зарар расидааст ки айни ҳол дар беморхона қарор доранд. Садамаи дигар бо оқибати марг дар ҳудуди ноҳияи Ашт ба қайд гирифта шудааст. Санаи 14 май тахминан соатҳои 16:30 ронандаи автомошинаи тамғаи Mercedes-Benz аломати давлатиаш 8885 BA02 Мирзо Алиев Сарбоз Ҳаётҷонович соли таваллудаш 1987 истиқоматкунандаи ҷамоати деҳотии Ашт ҳангоми ҳаракат дар роҳи нақлиётгарди Пунгон Хуҷанд аз самти деҳаи Дӯстӣ ба самти ҷамоати шаҳраки Шайдон дар километри 22-юми роҳи мазкур ҳудуди деҳаи Марҳамат бо автомошинаи аз самти муқобил ҳаракат карда истода тамғаи ВАЗ 2115 таҳти идораи Ҷуманов Давлатбой Алимбоевич соли таваллудаш 1977 сокини ҷамоати деҳоти Ошобаи ноҳияи Ашт бархӯрдааст. Дар натиҷаи ин ҳодисаи роҳнақлиётӣ аз ҳар ду воситаи нақлиёт 6 нафар бо бардошти ҷароҳати ҷисмонӣ дар беморхона бистарӣ гашта, 2 нафар мусофири воситаи нақлиёти тамғаи ВАЗ 2115 наврасони 17 ва 15 сола яке дар ҷои ҳодиса ва дуюмӣ дар беморхона ба ҳалокат расиданд. Аз рӯи ҳодисаҳои роҳнақлиётӣ парвандаи ҷиноятӣ оғоз карда шуда хулосаи ташхиси автотехникӣ гунаҳгорони ҳодисаҳои роҳнақлиётиро дақиқ хоҳад кард. Тибқи таҳлилҳои расмии шӯъбаи бозрасии давлатии автомобилии вилояти Суғд сабабҳои асосии бештари рух додани садамаҳо ин дар натиҷаи баланд намудани суръати ҳаракат аз меъёрҳои муқарраршуда, риоя накардани қоидаҳои ҷойивазкунӣ ва сабқат, инчунин гуфтугӯ бо телефони мобилӣ зимни идораи воситаи нақлиёт мебошад. Аз мисолҳои дар боло овардашуда хулосаи зарурӣ баровардан, тавсияи милитсия ба иштирокчиёни ҳаракат дар роҳ мебошад. идомаи барномаи милитсия ҳоми ҷомеа дар қисми низомии 6592 раёсати қишонҳои дохилӣ вазорати корҳои дохилӣ маросими сарбранёткунии сарбозони навдаватшуда дар ҳузури волидонашон доир гардид. сарбозон бо қасам ёд намудан садоқати худро ба давлату миллат нишон дода ваъда доданд ки сарзамини аҷдодии худро мардонавор ҳифз менамоянд. давоми солҳои соҳибистиқлолӣ бо ташаббус ва таваҷҷӯҳи хосаи роҳбарияти олии мамлакат заминаи моддию техникии ҷузъу томҳои қувваҳои мусаллаҳ беҳтар гардида афсарону сарбозон пайваста дастгирӣ меёбанд. натиҷаи ҳамин аст ки имрӯзҳо ҷавонони шуҷои миллат баҳри ҳимояи моддар ватан омода буда сарбаландона саҳми худро дар таъмини сулҳу субот ва сарҷамъии миллат мегузоранд. чунин дастгириву ғамхориҳои пайваста ва мураккаб гаштани вазъи сиёсии кишварҳои ҷаҳон кормандони ниҳодҳои ҳарбиро ки бештар масъулияти бузурги ҳифзи ватану таъмини суботу осоиштагии мардум аз онҳо вобастагӣ дорад водор месозад ки дар иҷрои ин рисолат беш аз ҳарвақта масъулиятнок бошанд. чорабине ки имрӯз дар қисми низомии 6592 раёсати қишонҳои дохилӣ бо иштироки роҳбарияти раёсат собиқадорон ва падару модарони сарбозони навдаъватшуда баргузор гардид, бо садо додани суруди миллӣ оғоз гарда сипас навазкарон дар назди ҳозирин бо тантана савганд ёд намуданд. ман Гулов Сиёвуш, сарбози қатори қишонҳои дохилӣ вазорати корҳои дохилии ҷумҳурии Тоҷикистон. боиси ифтихор аст ки мо навазкарони қишонҳои дохилӣ имрӯз қодиранд қарзи муқаддаси худро дар назди ватан модар адо намуда музаффариятҳои истиқлолиятиро дар роҳи демократкунонии кишвари азизамон Тоҷикистони соҳиби истиқлол ҳимоя намоем. барои ҳифзи ватан, ҳимояи давлат, нигоҳ доштани давлат, тинҷӣ, оромӣ, мо имрӯз сарбозон тасмим гирифтем ки барои хизмату модар ватан омода ба сари баланд хизмат кунем ва нигаҳбони падару модар ватан ва пешвои худ шавем. мо маҳкаму матинем, бедор дар каминем, дар роҳи хасми бадкор девори оҳанинем, авлоди қаҳрамонем, фарзанди бонишонем, ба номи Тоҷикистон арзандаи ҷаҳонем. боиси ифтихори мо аст ки ба сари баланд фарзамон хизмат омад, барои ватан модар хизмат мекунад. дар рафти ҷамъомад қайд гардид ки қушунҳои дохилӣ яке аз сохторҳои калидии вазорати корҳои дохилӣ ба ҳисоб рафта саҳми онҳо дар таъмини тартиботи ҷамъиятӣ, мубориза бо ҷинояткорӣ ва дигар омилҳои халалдоркунандаи ҳаёти осоиштаи мардум назаррас мебошад. имрӯз низ ҳайати шахсии қушунҳои дохилӣ вазифаҳои хизмативу ҷангии худро бо маҳорати баланди касбӣ иҷро карда худро ҳамчун ниҳоди боэътимоди ба мушкиливу душвориҳо тобовар нишон дода истодаанд. таъкид гардид ки бояд ба тарбияи ватандӯстӣ, ватанпарастӣ ва мунтазам баландбардоштани тайёрию малакаи ҷангии афсарону сарбозон диққати махсус дода шавад. марши тантанавӣ ки аз ҷониби навазкарон баргузор карда шуд, анҷомбахши ин чорабинӣ буд. бинандагони гиромӣ, маърифати баланди ҳуқуқӣ метавонад шахсро аз кирдорҳои зидди ҳуқуқӣ боз дорад.
ما نمایش دادیم و گفتیم، اما خلاصه و قضاوت از شماست. تا دیدار نوبتی تنسیتی و خانوادگی شما را آرزومندید. خیر. иқдоми шоиста аз мағозаи молҳои техникии беҳтарин минбаъд ҳамаи молу маҳсулоти техникаи маиширо ки босифатанд метавонед бо нархи дастрас аз мағозаи беҳтарин харидорӣ кунед. маҳсулотро мағоза аз ширкатҳои бонуфузи кишварҳои Русия, Туркия, Дубай, Итолиёву Чину Ӯзбекистон дастрас намудааст ва кафолати 3 сола дорад. шумо метавонед техникаи маишии дилхоҳатонро ба тарзи кредитӣ бо фоизҳои пасттарин низ харидорӣ кунед. дар мағоза QR-кодҳои бонкӣ амал мекунад. Суроға, шаҳри Хуҷанд, кӯчаи Исмоили Сомонӣ 46. Телефон барои маълумот 92 730 77 70.